Ni iby'agaciro gukomeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 25 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi wa 84 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 281 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi munyemerere duterure kuri iyi nkuru aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko guha umurongo imikorere y'amadini n'amatorero mu Rwanda bitagamije kuyatoteza, ahubwo bizatuma akora neza inshingano zayo aho kuba urwaho rw'abiba abaturage. Mu bihumbi 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwatangaje amabwiriza mashya arimo ingingo isaba abashaka gushinga imiryango ishingiye ku myemerere kuba bafite inyubako yihariye igenewe gusengerwamo gusa, kandi bakaba basabwa gukusanya imikono y'abaturage 1000 mu gace bagiye gukoreramo n'ibindi byinshi. Ubwo yari muri BK Arena kuri uyu wa 25 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026, aho yari yahuriye n'abayisilamu bo mu Rwanda, yagaragaje ko icyemezo cyafashwe cyo kunoza imiyoborere n'imikorere y'amadini n'amatorero cyari kigamije gutanga umurongo muzima. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho kuri uyu munsi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ku rupfu rw'umusore wigaga muri Tumba College ndetse n'umukobwa wari wamusuye. Inkuru y'urupfu rw'umusore wigaga mu mwaka wa mbere wa kaminuza muri IPRC Tumba College mu karere ka Rulindo ikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu bakibaza uko byagenze kugira ngo umusore asangwe mu nzitiramibu yapfuye ndetse n'umukobwa aryamye hasi nawe yapfuye. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitier yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko abapfuye ari Irakoze Angelo ndetse na Ingabire Samantha. RIB ivuga ko yatangije iperereza ku rupfu rwa Irakoze Angelo w'imyaka 20 ndetse na Ingabire Samantha w'imyaka 19 basanzwe mu nzu imwe bapfuye, aho umukobwa yari yagiye gusura umuhungu. Nubwo urupfu rwabo rwamenyekanye tariki ya 24 Werurwe 2026, bikekwa ko urupfu rwabo bombi rwabaye kuwa mbere tariki ya 23 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko hakekwa ko Irakoze Angelo yaba yarishe Ingabire Samantha nyuma akaza nawe kwiyahura. Impamvu yaba yarateye iki gikorwa ntiramenyekana kandi iperereza rirakomeje. Dr Murangira Bitseri yabwiye Umuseke ko RIB isaba abaturage cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda gukwirakwiza amakuru atizewe cyangwa adafitiwe igihamya ku mpamvu zateye uru rupfu, kuko bishobora kubangamira iperereza. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho Banki Nkuru y'u Rwanda BNR igiye gukura ku isoko zimwe mu note zishaje. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko inote zimwe zishaje z'amafaranga y'u Rwanda zizahagarikwa gukoreshwa nk'amafaranga yemewe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe cy'amezi 12 ari imbere. Ibi bikurikira iteka rya Perezida ryashyizweho kuwa 27 Gashyantare uyu mwaka riteganya gukuraho agaciro k'amoko amwe n'amwe y'inoti zari zisanzwe zikoreshwa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa 24 Werurwe, Banki Nkuru y'u Rwanda yavuze ko izo note zitazongera kwemererwa nk'uburyo bwo kwishyura nyuma y'amezi 12 uhereye kuwa 2 Werurwe ari wo munsi iteka ryatangarijwe mu igazeti ya leta. Inoti zizagirwaho ingaruka akaba ari inoti za 500 zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 ndetse n'ibihumbi 2010
2013 ndetse n'inote z'amafaranga y'u Rwanda igihumbi zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'inote z'amafaranga y'u Rwanda z'ibihumbi 2000 zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2007 ndetse n'inote z'ibihumbi 5 zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2009. Banki Nkuru y'u Rwanda yasabye abafite izo note kuzihinduranya mu gihe cyagenwe kugira ngo birinde ibibazo. Abazifite bashobora kujya kuzihindura muri banki z'ubucuruzi n'amashami y'umwarimu sako hirya no hino mu gihugu mu gihe cy'amezi 9 ari imbere, uhereye ku wa 2 Werurwe kugeza ku ya 1 Ugushyingo. Nyuma y'icyo gihe izo note zizajya zihindurirwa gusa ku cyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali ndetse no ku mashami yayo agiye atandukanye. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira, munyemerere amakuru yo kuri uyu munsi tariki ya 25 Werurwe 2026 atwerekeze mu karere ka Nyamasheke, aho umusaza ushinjwa amarozi yasanganywe inzoka y'impiri. Butera Salomo w'imyaka 72 ho mu mudugudu wa Gikangaga, akagari ka Gasovu, umurenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke, yatawe muri yombi nyuma yo gufatanwa inzoka y'impiri n'akanyamaswa avuga ko kameze nk'isiha, byombi byari byapfuye. Uyu musaza ushinjwa amarozi n'abarimo abana be yafatanywe amacupa 33 y'imiti gakondo itahise imenyekana amazina, n'undi umwe witwa Shubiri avuga ko uvura inzoka zo mu nda. Umukuru w'umudugudu wa Gikangaga Nzabarangize Prote yatangarije Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru ko uyu musaza yatandukanye n'umugore we babyaranye abana 6, bakaba baratandukanye mu mwaka w'1993 agashaka undi mugore wo mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yagarukiye umugore we mukuru, aza avuga ko ari umuvuzi gakondo yanabiherewe icyangombwa n'akarere ka Rusizi. Uyu muyobozi avuga ko hashize igihe gito uyu musaza agarutse, uwo mugore yari yarataye yafashwe n'indwara y'amayobera yo guhinamirana ingingo hafi ya zose z'umubiri, ntagende, agahora avugishwa. Bamuvuje mu bitaro byose uko bashoboye birananirana, barambiwe bamuzana mu rugo byo gutegereza gusa urupfu, n'ubu ariho aryamye, kweguka ari ukurindira kwegurwa. Ubu burwayi ntiyabwumvikanyeho n'abana be, bavugaga ko bamubonana ibintu bitaga amarozi, we akavuga ko ubwo yashakaga undi mugore i Rusizi yanabaye umuvuzi gakondo, atari umurozi ahubwo ari umuvuzi. Ati byakomeje guhora mu matamatama, ariko noneho biza bisambuka byose ubwo umwe mu bakobwa be babanaga yinjiraga mu gikoni, arebye hejuru ku rusenge aho banikaga inkwi ngo zume, ahabona inzoka y'impiri n'igisa n'isiha, bigaragara ko byishwe vuba bihamanitse. Yabaza se akamubwira ko ari kubyumisha ngo iyo nzoka ni uwo agiye kuyishyira. Uwo mukobwa akibibona yavugije induru, abaturanyi barahurura bahamagara umukuru w'umudugudu atanga amakuru, maze uwo musaza atabwa muri yombi. Kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira, mbere yuko dusoza aya makuru ntitwabura kubabwira ko Iran yahaye urwamenyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho ari kubeshya ko bari mu biganiro bigamije guhosha intambara iri mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo ivuga ko Donald Trump ari kwivugisha. Ibi byatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Iran
kuri uyu wa gatatu, aho yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwivugisha mu biganiro ziri kuvuga ko ziri gukorana na Iran. Yavuze ko kandi ko nta biganiro biri kuba hagati y'impande zombi, kandi ibyo Donald Trump ari kuvuga ari kwishuka no gusakaza ibinyoma. Ni nayo musozo w'amakuru ari kugenda avugwa mu binyamakuru biba bigiye bitandukanye tuba twagiye tubategurira. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Mukomeze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Njye banyita MC Derrick.